machine. World Remit. Ni ndambi. Western Union. Mama yangu. Hano muri Amerika izo ntago zihaba ariko habiyo bita Cash App ubwo ni na Mr Cash App na Zelle. Na PayPal. Kire. Ubu gahunda ya vuga Prophet Munyarwanda nanjye angezeho. Inka yapfuye nta gutayiryaho. Ntugakire n'amafaranga. Pesa ni pesa ko mambuzi. Wabanye nawe ntago ukihesha ipapuro bisanzwe reka da. Ni inoti z'amadolari. Nayo bita makoshi. Hari n'amafaranga mu Bushinwa. Akivuka ngo yanze kurira. Yanze kurira. Ntago dogiteri yamukubise urukingo kwa kundi bano bibyana ngo birire reka da. Amukubise umubandari w'amadolari. Ijana gusa. Umwana abona kurira kandi ntago yarize nka kwa kundi ko batini ngo nya oya. Umukire Prophet Joshua arya uyu muvandimwe wacu sumukongore sumukongomani kangiye ngushiremo nakarusho ngiye kukubyinira kugira ngo ubone ko ngewe nana yakubokeye twagiye DJ shiramo beat Prophet Joshua Remitly Western Union ATM machine Hakala Banque Mondiale ATM Visa Card Tajiri Posembo Nabilku mwenye hela zote Dolar Pound Manigram umuherwe wanjye tugomba kumwiga muri history y'u Rwanda bijye ari kwibwira ni misi mike bakamucira muri Sarebo na Heozi tukiga ariko wiga mashini manigani wowe atuza kanwa kawuvuga ati mani machine wewe mani machine harya nguziranye wese gatuziranye Nire uziranye wese gatore uziranye na mani machine tunza Banque Mondiale mani machine tunza uhaye ejo ndaba mfite iPhone 17 vano mu cyongosha mvane ira nisoro gupinga ejo mu gitondo mamagara ngo 100,000 itaba niongee mimi mu gitondo mina kupa leo pesa na kesho mumvuga ndogera nguwe nejo buni numvuga ndogera nguwe kandi kama hauna kazi Mujitondo genda bamwishura seanse yo kumvuga ndabanyishura full stop money machine airtime uri gukira n'amaranga bana scam hongosha ATM cards Visa cards Remitly Manigram Western Union Prophet Joshua Levinyana mkuru w'abakuru tajiri Banque Mondiale mu gitondo iPhone 17 simbikubwira Prophet igenda na Prophet wao Prophet Joshua boss man Prophet Joshua Musuranga ndari mukire wa mbere kwisi ndari Prophet Joshua kanje kumureba Wechipo ajien kuchita Dangote original mpana apande kuchokoza tageti Mr. Onkla Prophet Joshua Remitly Western Union Stari kushaka kukanda kanyenye
mwenye zote. Dolan, ni weye banamwita ATM machine madiri ni astrobi. Papa, niba kanga gutegura aka kadishi wakita akanga gutegura ngenda kwemera papa ibintu uri gukora. Abajene b'i Kigali basaze, twasaze, dukeneye kuri ibyo biceri bikore. ATM machine, Cash App, PayPal, MTN, Tigo Cash, Airtel, Airtel Money, Equity, Beka. Umva, ngenda kwita banke zose, ndakwita ubuse mwite wite Bank Mondial. Papa, urarenze, respect kabisa. Ariko naguteguriye akantu keza bakita croquette. Ngwino yirye papa, ngwino yirye. Ewana, reba kuno gasa neza. Ndakwemera.